Om Swastiastu. Tim panureksa miwah idedane sareng sami sane wangiang titiang. Titiang niputu Asti Surastini, siswa kelas 6 saking SD Negeri 29 Pemecutan, Pacang ngaturang satu sane mamurda. Ilutung teken ika kuo. Nah tiba-tiba lajak mekejang. Mai dini negak ajak kemen mesatu. Timbang mecelape dogen. Mai je ajak kemen mesatu. Kene satu nih. Aduh ketuturan satu. Ilutung teken ika kuo. Ilutung sedek mesayuban di beten punyan kayune. Saget tinguh ika kuo nyesel iba kene munyene. Aduh kene lacorne titiange jani. Aduh kene lacorne titiange jani. Allah setelah kausaha se oleh manusia lo becorado kene lacore kawah pesan ngale ama yen makeluk ene sing buongo dheweke lakar mati. Aduh marani ngah munyin keto ilutong maken tongosnya ento. Sageto leho ika kuo berak akik sajan mirip tune amah. Laut ilutong ngomong nimbal. Aduh kakua suat mantap mesal selan. Nih awaken nepokin tongos melah. Didu dau tuka cengcenge. Ada pondok ento pondok ikaki pradong. Di sisen nabiane ba ada punyan bio. Apulan nane sebeliwat awake meliwat itu. Bueno liwan waya mirip Janis sama pada nasa. Beh bro Jani ilang sedoknya ika kuo maroni ngoh orto keto demen natine lakar ngamah biu ane nasa. Laut ika kuo mesaut enggal. Aduh nang lutung yen keto apa kaden melahne nanging kengkenang kemo pondok nentojo tuka cengcenge linggah bueno kewah ngeliwatin. Aduh maro keto munyene ika kuo ilutong mesaut. Aduh kakua belak iba kakua kaden iba dua ngelangi yang tua iba sakti mai kemo si barengan gandeng awake ngeliwatin tuka cengcenge yang sumpah anak itu awake ane menek punyan biune cai nongos di bangkol punyan biune yen man biu tetelu cai abese awake dadu. Kelesang satu enggal kone mejalan ajak ke dadu ngeliwatin tuka cengcenge. Ilutong megandang ditundun ika kuo. Ngesir perjalanan ika kuo not iye
Sawireh iya ngidang ngelangi. Ilutong kejengat-kejengit negak ditundun ika gua. Ngenggalang kone iya neket di sisen tuka ceng-cengi. Mejalan kone aja kedadua. Saget ngunah ada pondok. Tu sing lenan antum adan pondok ikaki prodong. Ilutong tolah toleh ngiwasang ikaki prodong. Kaden ilutong pondokne ento suwong. Ngenggalang kone iya menek kepunyan biu ane mebuah nasa. Iko kuo nongos tibeten bongkol punyan biu nih. Gelesang satwa ilutong ngempok biu makedadu. Tor pelote amaho makejang. Iko kuo bang kulit ne dogen. Makelo-kelo iko kuo ketek basang nih. Sawireh ilutong tuseng sedenut teken janji. Pragat iko kuo bang kulit biu ne dogen. Sedak itaho ilutong amah biu sakit. Toko ikaki prodong ngabet tumbak lanying. Tur ngomong kene. Aduh, ne ilutong bangamah biu awake ne. Cek jani jo, jani lakar matiang nas ne. Iko kuo mangkop di beten punyan biu ne. Ikaki prodong majalan adeng-adeng ngintip ilutong. Bes keliwat demen adene ilutong ngamah biu ane nasa. Tusing tauna teken tekaning bayo. Beh idah yang ngamah biu ane mebuah nasa. Sedok itaho ilutong ngamah biu. Bakat ketumba bahan ikaki prodong. Ngenen lambong ne ilutong. Ilutong megebluk ke tanah. Tor mati. Bangkene ilutong tetada ke pondok ikaki prodong. Nah timpal-timpal makejang. Kita subah yen anake ane demen memaling. Tur ngulek-ngulek timpal. Ainggeh ide dane sarang sami miwah tim panurek sesane wangiang titiang. Asa punike satu titiange jukut kangkung mesambal sere kirang langkung titiang nunas sinampura. Om santi 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 om. Om Swastiastu. Renggalai sane becek puniki, titiang jagi ngaturang satua bahasa Bali, sane mamurda ilutong tekan ika kuo. Kacerita ada tuturan satua ilutong tekan ika kuo. Ilutong sedek mesayuban di duur punyan kayune, soget di ngaha ika kuo nyesel iba kene munyine. Kene
ngamunyi ika gua intong makan tongose anto saget tepukina ika gua berat akik lantas ilutong ngomong katuang suwak mata masalah na awake lepukin tongos melah gitu dah to kaceng-cengnya ada pondok entah pondok na ika ki produk di season abiane ba ada punya biu abulan ane subuh liwat awake maliwat itu biu na liwat na waya-waya mirip jadi subuh pada nasa biu na gitu beh prajani nyanget-nyanget tang sedoknya ika gua maraninga ortek itu demen kena ngelakar ngamah biu nasa laut ia masaut enggal aduh sang lutung yang sajan kita jak malah sajan nanging ken caranya iraga kemah sawireh pondoke entojo tuka ceng-cengnya linggah buina kewa pesan ngeliwatin masaut ya ilitung beh belak iba kakuak cai kaden dua kelangi yang tua cai satinut mayang kalang berjalan yang subana ketitu awake mana punya biu cai ngantos sang libetan dongkole yang mana biu tetelu cai abisnya awake dah dua ajak keingetang dengan batas kresek hango bampan biunya abu mulai masaut ya ika kuah weh lutung kadang nyadi senadi nganggo tas kresek di masa pandemi cara kini mula kesehatan aneh utama kewala daeng sapina kampanye bebas plastik ingat tang kuangin nganggo tas kresek kadang subuh liu bulan aneh mati udah lu plastik duh subuh nganggo tas kresek ngewa sama wake subuh sedok saja gelisang satu enggal lantas mejalan aja kedua ngeliwatin tu kaceng-cengeng ilutong megandong ditundunnya ika kuah ngeser perjalannya ika kuah nuat ye wireh iya dua ngelangi ilutong sambil kas kejengit negak ditundunnya ika kuah enggal kuning atek di season tu kade majalan ia aja kedua tur saget ngenah ada pondok ke ento gelah ikaki prodong titu lantas itu tu toleh nyiwasang pondok ke ento kene ya ini tu nah tu piune subuh pada nasa puina gede-gede boleh ne jani jang lakar mene cai kekuat ngantong sang di betanah ilutung merasa pondok ente suang ngenggalang ia mana kepunyaan biune aneh sedang membuah nasa kekuat ngantosang di betan bongkolne neket ilutung di luar punyaan biune ilutung ngempok biune duang buleh peluta tur amah homa kedadua kekuat entungina kulit-kulitnya dogen kene ya ika kuah weh lutung maya apa biunya bede kadang cai subuh menjanji lakar ngemangcang biu mau diang kulit na dogang tungina ngakelo-kelo ika kuah gedek sawireh ilutung tuseng saat inu teken janji cepragat iya man kulit biunya dogen sedang itaha ilu tengah mah biu lantas teka ikaki prodang apa tumbak lanying tur ngomong wah ne ya ilu tong ngomanen biu canggih buina depan pesan musa ase abiane dini demen mes-bes dondonan demen ngempok entek-entekan ne ya jani lakar jok lakar matiang apang tuseng ada anak musa asik entek-entekan dini merasa ikaki prodong teka ikaku mengkap di ulung-ulungan kerarase ilutok itah ngamah biu
tusing tahu tekan ketekan bayar. Sedang itaha ilu tong amah biu. Katumbak oleh kaki prodong benang lambung ne. Ya, cuk, gelebuk. Ilu tong meglebuk ulung ke tanah lantas mati. Inge ida dane sarang sami asa punika iwau satu ilu tong teken ika kuo. Satuane puniki akeh medaging pineket piteket. Inge punika iraga patut ngelastariang pelemahan iragane. Nenten dados nutang luhuring alase. Nenten dados nusa asik entik-entikane. Sawireh entik-entikane puniki prasida ngamedalang oksigen. Sane pinih ma buat ring jagate. Yening alase sampun asri tur prasida ngamangguhang. Sane kebaos wana kerti. Astungkara iraga sarang sami prasida ngamangguhang kerahayuan. Inge ida dani sarang sami wantah kadi asa punika sane prasida katur ring rahinane makin. Wayang cendlong uli belayu dalam sangut ngagak meguyang. Ia ning nenten menggah ring kayun kirang langkung ampurayang. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Semeton di tiang sareng sami. Pemekasnya ane para pandureksa lomba Mesato Bali SMP Pegri 5 Denpasar. Di tiang Imade Bagaskara sisya kelas 6 saking SD nomor 1 Grobokan Jagi Mesato Bali Sani Memurde Isyap Selem. Beh, ramai pesan di Nina. Weh, timpal tiang ngajak mengejang. Mai jemalu dini jenega ajak ke yang masatwa demen ningang satwa Demen. demen Seken. nah yang demen jani tiang lakar masatwa satu anti tiangnya inde isiap selem pirengange Nggih. angge nah timpal tiang ngajak mengejang satonen tiang mesatwa tiang lakar metakon nawang siap selem Nawang. apa mamahane Jagung. nah duak domare kanggo nah jani tiang lakar mesatwa ada kone ketuturan satwa isiap selem ngelapan nak pitung ukut idog laganane paling cenika ada kone masih mengkuo mau mah dadiana tah masih ngelapana anu cenik-cenik. Sai iku ngadaya abang sida ia ngamah isiap selem. Sabilang peteng ada nenage batis ne. Kene kone pesaut panak-panak ne iku.
Icang tenas neme, icang basang neme, icang kibol neme, icang kampit neme, icang bawang neme. Kedo kone pada tetagihan panak-panak ne iku, nage ngama isiap selem. Dah di mawanan ningo isiap selem teken bakal ke amah. Dah dianyo iya ngalih upaya mangdongi dang nyidayang mati lar uli ditu. Gelisen cerita panakne ane nenem subuh pada sama bulu kampit ne. Sakewala ane paling ceni kedogen lig-lig rah tanpa bulu. Saget subuh kone tengah lemeng isiap selem matuturan teken panak-panak ne. Kene pituturne. Nah, cai ajak mekejang, mekebar abad desa kaukut, metinggal uli dini, yang anu cai nongos dini, sinah cai bakal lama teken ikuo. Lantas, mekebarane paling gede na, bersua, metakon lantas ikuo. Siapa dong? Apun taulung? Mesahut siapa dong? Inge daun tingkeh ulung. Wenan elenan mekebar berbursua bertakon iku. Siapa dong? Apon taulung? Mesahut siapa dong? Inge daun tieng ulung. Mekejang panakne subuh pada mekebar. Sakewala anu idog lagan dogen. Dening iya tanpa kampet dah dikewa pesan memene. Lantas kapi tuturin. Nah, cai kutang meme dini dan urunge cai bakal lama tekian iku. Nah, ane pitutur meme tekian cai. Yang dikadina cai bakal lama tekian iku. Kene habat saut. Inge jerawayan. Nemangken kantun ben tiangnya belek. Yang pun kurang sampun tiang gede maka ditumbuh kampet. Iri ke becek ulam tiangnya dar cerone. Subuh lantas keto mekebar isiap selem ninggalin idog lagan. Nu kone idog lagan dogen padi sul-sul kia-kia. Kia. Lantas kadinga teken iku idog lagan kia-kia padi diana. Metakon ya iku Ken je dadi idog lagan kia-kia padi diana. Kice yo memene. Entah miriba ane di bisanja orang. Don tieng tingkeh timbul. Iya aja nangamu kebar uli dini. Lantas nyak jauh panakku ke mekejang nagi ngamah idog lagan. Rencana ne nagi pak-pak. Mesaut lantas idog lagan. Jerawayan. Mancen detadaheun tiang ben tiangnya kari belek malih pahit. Pungkurang yang sampun tiang ageng maka ditumbuh kampit rah tiangnya akeh iri ke jerarisang sempe kayunan. Dadianyo kai depang teken iku kai ngon kamelah-melahang. Cerita yang idoglakan bulun jane sama janggare pulas telatahne lambe. Lantas kemo ku ke mekejang nagi ngamah iya. Mesaut idog lagan. Inge jerawayan mangken jenyandang sampun tiang bakse nanging wenten pisang tiang ring jerone keberang dumun tiang pengsolas mangge sumbra geti tiange ajengang jerone malih akeh keni. Disampune puput tiang pengsolas mekeber rarisang sampun bakse ti tiang. Dadi tutut iku lantas kakebur keburang idog lagan. Mesaut lantas idog lagan. Inggih jerawayan mangkin malih pisan betekang ngeberang. Lantas kesangetang ngeberang di tegah. Pur idog lagan nambung memenya maneh di tengah beti. Enggang bungutku ke mekejang kau ngau ke memene. Kene pesaut memene iku. Kengken cobaan meme. Cai naik deman ngugumunya ne. Jani awake payu kado. Nah, depan deweke. Nah, timpal-timpal tiang ajak mekejang. Keto kone satuane isiap selem. Timpal-timpal tiang ajak mekejang. Ada pesan tuatin solane iku. Sanes tata melaksana corah.
pastikan nemu sengsara. Lan jani tu dan solane isiap selam, sanes tata melaksana becek, pastikan nemu bahagia. Asa punika presida katur, goa ngemaling taluh, cukut kangkung mesambal serang, satu bawa bun aluh, kirang langkung didang nas pengampura. Om Santi 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 Om.